nurse form submission last date November 14 si maletu ni so hanai lo November ni gya talimi chikinda nahi jing kalam dakso mapan ni dalam dagli chi ahiya to dakwa khami hi che dim khin da nei last date kha nga kholo dia hoi da nei ve bange metam jaga kha serial number ki gel eve elele serial number dan dan entun ya pai thei dia ma janin chu serial number dan dan na pai chi wei a last date ngak lo hoi di chi gen thak thak di health directorate om namunai le Imphal Rims Hospital mai opposite chi the ai ka gate ai ai ka form submit na dum na hi health services noya semna tampi kila dek wa adinga form submit namun e zo na hi